tamni ke politician ni high profile case hearing soibar to phaiga case rok ni bagai haifano asuk observe khaija gya phung kaham jotono ang lamsogani channel o taiwisa ang tabuk kebo kazak chini office o thangi tongo office o thangman pore ang supreme court o thanai chini case kaisa tongo supreme court o onek important case tini jeng harenai oyake jitinai asuk no tini jeng hare fano jeng already 19 lakhs jeng court di order dei jeng already man paijak jeng jitiwi thangang ke abung ke client ni bagi taibu benefit ongnai norok ang norok no updates khai tongnai norok ani video nai tongni ang onek busy ni bagai video rok asuk frequently khaimia je norok no funung mani abo just 10% 5-6% che actually ang dino no 3 khan 4 khan kodo thango miyawo bo ang segang sakit kodo thanga rape case ni bagai abon pore patiala house kodo thanga patiala house ko ni pore Rouse Avenue court aro thanga आज जगह के मिया मनीष सिसोदिया दिल्ली नि एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनोतु उजागो आज के नो सिक्योरिटी बैंक आ जगह मिया थांगना नि फन से लामा करे आसक के नो पुलिस बैंक तामनि के पॉलिटिशियन नि हाई प्रोफाइल केस हियरिंग आं हाई कोर्ट फाइका हाई कोर्ट थांगमन परे आं टाइप से राउस एवेन्यू थांगा राउस एवेन्यू कोर्ट थांबायमन परे से आं ऑफिस फाइ नाइदि आं मियावो झारखंड कोर्ट थांगा आज के बिजी आं मियाव के किसाबा जे भिडियो खाइनानि टाइम सिमालिया के आं नरक न फुनुइ तंगनाय आनि एक्टिविटीज दिनिनि नाय तंगनि और ऑफिस नि अटेंडेंस ओपर रिपाय खांगे से ऑफिस महाबो याके मुस महाबिया oboke ani tabuk ang office thang tongmani oboke ani kasam office katal office ongke ang tabuk thang ya ang sari ko thang sinai tamni ke time simayang ke aja go thang nan tabuk अब के रजिस्टर नि ऑफिस नरक नाइमानो बसे पुजो करो नि चिमी कला नि चिमी अब उनके जो तो कोड मांगसे आनी कोड इनके उ आरो कोड नंबर 12 आइटम नंबर 115 सारी kaham jotono ang lamsogo ani channel o taiwisa tabuk already sari kongjak ang miyawo video rok khaimalia tamningke miya aidrub ni chimi sarik jara ang supreme court se je chini matter khoj khnalia miyawo onke supreme court tam bagai inge kaisa matter khnana ni bagai 2 hours rok 3 hours rok 1 hours rok asake time nawo supreme court miyawo je chini court 15 khan matter ni bisingo 6 khan se nawo मियावो कोड नि फाइपे मनी परे आं वीडियो स्नामनानि टाइम सिमालिया तामनिके नेक्स्ट देवो आनि चारता केस दंगो तीनटा हाई कोर्ट काइसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आं मियावो 11:30 हो से ऑफिस नि थांगो ताम बगे इनके केस प्रिपेयर खाइ तंगमन बगे कोर्ट हाइनो थांगै तो आमते जस्टिस माया नों कोर्ट थांगनान सिगां इनके अनेक परना नांगो मल्टीपल टाइम्स
5 bar 6 bar reading rina nango abon bagai ang mia kisa late ongka nago thangmani 3 ta se thuang mia wo horo 3 ta thuka 7 ta ke bachawai ang ready angoi ang kodo phai katai wisa ke tabuk 7 ta baje tongo ang norok bai kaisa video share khainan bagai ang tabuk video khai tongo ang tini Delhi High Court thangjak ani criminal case ni bagai tini asekeno interesting case ang norok bai share khainai normally politician of Tamo khainke brok election is sakangke brok promise khayo ang no elect khaigangke ang norok no oborinai hinai mane kisa lai thango je brok fulfill khainai himani kintu brok election khaipe khangke brok a je promise khaimani amuno rimai yang thango promise je khaimani abu fulfill khaimi angke election paimani pore public rok bai potre porno sajago jeng abo practically bunugui tongo election is sakang politician promise khaika brok government form khangke je contract employee brok no permanent employee khai rijanga hine kintu election upai kha haifono brok implement khayako abon bagai je social activist tai contract employee brok gather khaika je government no demand khaika je nor promise khaimani abono fulfill khaidi hine haifono government o khunju muthubui je tongkha brok khis khnalia engke Tamo khaika je social activist ro contract employer brok kaisa protest khainen bagai police station thangi brok kaisa chithi rikha o tarigo chung protest khainai brok police ni already permission chin kha brok protest khainen bagai engke a protest date bu phaika protest date ro 3500 jona borok gerrang kha ajak protest khainen bagai engke brok protest to khaika silent protest khaijak asomoyo engke je protest rok brok tam saka je chini memorandum chung je simani abo government official brok chini ar phai na phaitun oya ke chung brok ni office thangai chung je memorandum chung simani abo chung yafari nai haifono je police rok je barrier je gate ri tonmani abo line ni risriya protester wo jole jaka brok ni memorandum nanan bu phaya na rinani bu brok permission ni jaya uloke tamongkha je protester rok brok saka chung o barrier gate chung lai thanai chung memorandum rinai oyake je police ni authorities norok thang toniri dine police ni authorities saka chung amte permission rimaya norok orono protest ma khanai ne ulongke je protester rok brok taigisa ago khangke je police ni je barrier rimani abo cross khaikangke police be lathi charge jaka first lathi charge khaipe mani pore brok 2 hours rok tongkha taibisa a jaga bo brok protest khai tongkha silent protest je chung memorandum simani abo government official chini yagni na faitun oyake chung office thangai chung a memorandum rina hine saka haifano police of taisa permission rilia ulongke je protester rok brok taisa ago kha the second police barrier gate tongmani abo brok sabai brok thangna neka aso menge police rok brok lathi charge rika je a lathi charge kabangma borok no dukuman kha baksa ki yak bai kha baksa ki finger fracture kha baksa ke bokhro ro buja kha baksa ke basa ko buja kha amte khe kabangma no sad incident a protesto 17 activists brok no detain khai tonjaka police station no tai detain khai pe mani pore bro ni mungoi FIR bo siri jaka police rok bai tini ang tambai high court thang hinke je brok ni FIR no kwas khainan bagai ang high court thangmani argument to khailia tam ningke ang mia pasta somoyo se o file mano unke ani aro charge sheet obokri charge sheet of kriben ang baike argument khaine ba code heda am bagai ang judge saka ano short dates ridi ang charge sheet of porewai ang argument khainan bagai ang code of faina hine judge allow khaiga single bench onek borok kaham no ang chini youth sar no kok kaisa kasana musugo future no election campaign o khaikangke norok big promise false promise buini bakha paye vote painan bagai abota naidi je election elect ong paye je possibility je reasonable norok deliver khaiman e abono no promise khai norok election paifuru norok fulfill khairi di borok rokno ang ani audience rokno kaisa kok kasana muchugo ani je kok borok samani abo asuk friendly ong ya tam ningke ang Tripura rogo asuk tongjak ya mostly ani youth life Delhi mang se spend khaijago ang ngke oro kok borok sanani bu asuk borok rok kari ani dol rok je chini tiprasa masa mangai malai khangke borok bai ke kok borok no sawo oya ke Hindi English mang se bisi use khai tongjago oro abon bagai anona kandi norok ani kok rok buchia ongui tong khangke je tabuk norok nogrok nai tongmani obo minister ni nok mangse chani kapuri obo joto minister of tongo jabo diplomats ro
ang tabuk Rouse Avenue Court thangi tongo ang tinini case ang tamo khai abo bo norok no sai tongnai obong ke 5-star hotel Lee Meridian obo bo 5-star hotel no abo ke Sangrila hotel tinini court abo no na CBI court abo Rouse Avenue Court आगे जाओ Norok ani ulkloko nai tongmano obono court onek naithok court o court mostly high profile case mang phayo tini bu Lalu Prasad Yadav bini basa oro court appear khayo 3-4 दिन सिगां मनीष सिसोदिया दिल्लीनि एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोबो अरो एपियर खाइपेका Norok naiman kana views besek naithok ang o Rouse Avenue Court pa soibar to phaiga case rokni bagai haifano asuk observe phaijagya ang tabuk 6th floor se tini ke ang court dakti phaika tamning ke ang chongka chini matter dakti no ongna hinei 10 ta somoyo abo se je court phaifurong ke court reader saga norok ni matter abo connected ni bagai duita somoi se hearing ongnai ang abon pore ang office to thanglia tamning ke office thangang ke taisa travel ma khainai taisa ferok ma phain abon nislai ang kodo no tongoi angorok prepare khai tongka ani yakon norok naimano obono ani tini ni case chini je duita client brong ni mungui FIR lodge khaijaka kaisa incident no tei uloke police of tam khaiga charge sheet file khairika brong ni mung a charge sheet ro botongo angke kaisa oro Delhi ni kaisa local MLA bini mung botongo ke botam khaiga bo bini a case je lower court framing of charge je order rimano brok challenge khaiga higher court higher court saka je norok FIR charge khaijak mani abo set aside khai rijaka court by chini duita client jeng je represent khaimani bro ni mungbo a charge sheet tongo abon bagai jengbo criminal revision petition file heka 397 CRPC te ke jeng tabok brok ni mungbo framing of charge je order khaijak mani brok higher court thangai brok ni framing of charge set aside khai rijak hangke chini client bo brok ni rights tongo je brong ni mungu a case on ongmani bagai je lower court brong ni framing of charge je order khaimani abno set aside khainan bagai jeng o court of hajak tini argument ni bagai ani yagon nai tongono ang hintei no obo pore hoi tongo tini special CBI judge ani argument no appreciate khaiye duijona accused je trial court framing of charge je order rimano bo set aside khairika kaham order no manka je ani channel nai tongnai no belaken hambai